Prezidente Repu hatete Papa Francisco no dar Li der Mundial nebe defende maka'as e kiak no sira nebe hetan violasaun oi-oin. Segunda dader tuku hitu liu minuto tolur resen 5 horas Vatikano nian líder máximo Igreja Católica Romana nomos se festado Vaticano Papa Francisco hakotuis hafuen sofre moras prolongada hafuen rona falecimento Papa Francisco nian Prezidente República José Ramjorta haktuir katak Santo Padre no dar Líder Mundial nebe matenek no brani o di defende ema kiak no kiak sira nomos nasaun kiak no kiak sira nebe hetan violasaun usi poder mundial sira. Papa Francisco Papa ida que ia impacto bot liu ia mundo tomak. O nia intelecto, nia coragem, nia barani, kulia maka'as, defende kiak, no kiak sira, defende nação kiak sira, nação frágil sira. Ni kulia contra injustiça, ni kulia hasoro poder mundial sira be haneha rai kiak sira. Ne doni eta lakon humanidade tomak amo Papa Francisco. Ramjorta afirma nia sei lahaluha mensagem Papa Francisco niang nebe hato obania banghira visita Timor-Leste husu atu tau matang no cuidado povo Timor-Leste. Haula lua eta la lua ni visita fulan setembro 2024 mai Timor-Leste. Timor-Wan rio atu situ makaloron hira ni alarang simunia. Wai hira ni atu tama avião fila va Roma, ne dada hau tuirnia to ormaton avião, ni hatete. Tau matan de dia ba povo dobem idane. Cuiden bien deste pueblo maravilloso, ne ni elia fuan ia espanhol. Se festado mos husuba governo da CIA atu luto no dada bandeira RDT meia haste mínimo durante semana ida hanesan sentido condolencia clean ba falecimento Papa Francisco. Agostinho da Costa, GMN.